barıda en sanıyorum. En çuvarın kurdu gibi de bunlar. Baba ederim de ayağı kulağa sakırpıyım. Sürekler isteğimi çıkıyorum. Sırtı biraz anavarım. Olan yerlerim de bunlar. Öyle açık olur diye. Oğlum ye. Attığın yolun kurduk. Tebistin bulbada. İndim tümtükten gördük. Yol. Sangat lagi,
Sol. Sağlar. Bugün kas yanını. Bugün Hürbatsız Valla Atınca oyun Hürbatsız güne Usk. Kur. Uskut pedalı. Uang bes konuşayım lan. Pasti yang mana yang Иркутскайдан Симир Хоуынан Челябинскайга Москваға тоқтатылған Ленинград парадқа Ровна bir ayından балаға мен 15 күніге дейбіп бет. Ленинград'da diyen bilimi, saka ederken olan kırıvırını kırkıttıra. Hedeften erekkes, urut kahan kasınabıt göğen tiybeter. Göğen oyula batak, cününne beter. Kimi bağırar soğudar, ciktirgeder, munudur. Dilegir tas ulusalarından hamada lağımıt. Ostoriya usulgandan korkugar, tübeslik kurduk, sana mırpık. Я рада приветствовать вас в славном городе Ленинград. Наш город раньше назывался Санкт-Петербург. История города на Неве начинается с 1703 года, основателем которого является Петр I.
директора. Городецкая Софья Андреевна, институт директора Солбиячка. А вверху Августа Йосиповна, профессор, ассистент. Девкина Анна Борисовна. Идите педагог. Ольга Митрофановна Чайка, сценара Новосахарь кафедратын Северисея. Режиссерской факультет декана Николай Евгеньевич Серебряков. Ордук Таттарануллара артист мастерствотын чочуя уроктарыгар үйренетик. Анныкка Куракка, университет үйренмекке түсірген. Аңартас, бұл қораторы кірі сүрген. Әддәгі білектен, мұңыра суық, үтіөға, үтіге кетік сияқтың. Бес жылынан бері Бөлдібұтығар дәлі артист болан тиіп. Бөлдібұт жоқпыт сәбебін білгенде кәтәр, әрінер. Ол тұғытынан содырудағыда сақа серінлар кома қаз бейті-бейтігер бестіме хақытығы бұл. Онан түрен бермекте, үғанан тұран берін ектақпыл. Сақабыт сүрген ұрай қал! Өте баша! Oğlum, gelen yer sana yolundan, sana yolundan. Вставай, Проклятым загименный, весь мир голодных и рабов. И вид наш разум возмущенный, смертный бой вести готов. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянем
Anna Borisovna. Anam. Ama lütfen. Uya. Anna Borisovna'nın büyütükçü düğünün o. Rahatlar bir rahatlar. Kırgızlar, bir dakika, buraya geçeceksin. Muhatap, görün. Otur. Gel. Görüver mi cepleri? Otur. Kırgızların usta bir uygun. Merak, halkaya bakmıyor daha. Tanya, ulusal hamdana en çok moydumuz da buldu. Biri, narkomu dikmin bizmeye var. Lebemit batakta. Çok denge, demin bunlar denge taktırır. Niye sorun gibi bu batak? Otur, doktor. Camut bir yere, ana satmasında bir yer kaçıyor. Kim bu? Biz sana sapıka bastım. Ve Amerikan Sky. Dayanım sirat baba. Mesela yeme sonuna ha. Ben çıktı gitti. Dedi ki ya Kurka, en oradaki böyle bulunan belediyeler ne oldu canım dedi. Okulluğuna belediyelerin amına. İşte bir bekiyim. Bugüne baharda belediyeler. Allah'a gününü doğ. O gününü tutmadan bu baharda belediyelerin çıkıyor. Bu otur. Koçum, ama çok da iyisime. İlini tutuhan gibi. Muhatap, hareket et, bir demiyor musun bana? Görün. Hareket et, hareket edin. Gitti gel. Bizim grantlarda, tiyatrlarda, institut. Daha söyledim. Sıralayın gerekirsin. Muhatap, bilin ki ne ha? Oynuyor dedim. Eğer asli bir arkadaşın, ben asli kız bu garat isteyip, onun ilgili daha yapısına. Allah Allah. Emin bile demiyorum. Ama buna en aşağı diyelim, o ne diyelim ya? En altı bir aşağıma dinle olur. O da kavada bir kulakına marşa, kayıtın bir yere. Ondan son kulağına, tas kılın, olsun bir yer sonunda adamı çekiyor. Ne su? Niye hatun olasın? O çubuğundan Yunan yolu bu. Maşa, Ceset. Aras. Can Aras. bu keremenin duyarma kovulmalar var. Bılınkı ve dünya camdan kurdu. Ayın boğalar gümleden gümlü. Evet, beri de büge canlara. Bu keremenin kışları.
kovrak olur. Yine onu bana oynayan kırkırıcı. Nişa, kata kere sırdıra. Bu indigat duran erkini görüyorum. Görevit. Ondan erkin indigat tukamit görüyorum. O. Erkinge Şuvet'e kirliye sihir oldu. Kurdum sana gelsin. Fakat bana gelecekte kirliyeğine tıktalı durdum bu. Çok edep olanı götür. Evet. Olacağız. Hafıza kutlamakta sallanır. Bununla bir neydik tarafı sorulda. En ayman bile canlandıktan kimimiz evinin adı suçurda da. O. Ondan en beğen iğneki beraber giren endeni suçursun da. Bu. O çoğunu kovun sapıkla tahtı duralar. Gel, kanınız bağlı gel. Kolunu bulan kırpan bu. Bir çurgun, kırın hareket var içini kırpatlar. En batı sanatçılığa doğum yaşını icap eder. Bu sayının taralı olur. Oğlum! Sakabıt seni gel! Sakatın bu olarak yiyen kelle! Doğun, siz bir satmada meydan kuruya. Oğlan! Ha! Я как будто действительно побывала в Якутии. Итак, следующий этюд показывает Макар, Полина, Степа. Этюд называется «Муж пришел». Евгения Константиновна, разрешите начать?
ребята. Макар, а почему ты так долго вытирал ноги? Ну, я показал уважение женщине. Она же полы мыла. Хорошо, Макар. А разве коврик не за дверью находится? А ну если я подтирал ноги за дверью, то вы это не увидели бы. Ну ладно, хорошо. Доработайте еще. Все-таки есть в некоторых местах нюансы, над которыми нужно поработать. Спасибо вам. Следующий этюд показывает Гоша Мареев. Этюд «Охотник». Гоша, твой этюд длится 40 минут. Ты его сократил? Нет, никак не получается. Например, ты пьешь 4 чашки чая. А можно и одну? Одну? После охоты? Ну, во-первых, надо доплыть до острова. Во-вторых, чтобы лодка не уплыла, надо ее хорошенько привязать. Течение воды очень сильное. В-третьих, надо найти утку. В-четвертых, надо разжечь костер. Это я поблагодарил духа огня за то, что он угостил меня уткой. В-пятых, надо выщипать утку. В-шестых, надо зажарить утку на костре. Но только потом можно есть. Ну, это длится около 30 минут. После всего этого только одну чашку чая? Нет, ну хотя бы 3. Понимаю, Гоша, но постарайся сократить. Хорошо, постараюсь. Но, наверное, не получится. Вы большие молодцы. Поздравляю вас. Экзамен сдан. Якутская могучая кучка.
Udah dikatakan. Kelak so, berarti sudah. Tujuh yerine sinir kusturgan. Baru. Aldık bu olaylar. Arbete aşıkka asıl cinler temenlerger otellerden soğuk yanatı. Arıda aklılık da yok var. Bu anlığı juga. İnsan ağır çıkıyor. Tavırlı. Mağrı onu sormalı. Günü kakas giyinden kaldı. Antanın kayıtta kayıtta gede. Bilmedi mi? Var ben atanır sanıyorum baba. Hadi Allah. Elbak sonra mumuk gördükler oralar. Aman tanrım sana ya. Ayağız. Ama sıra olayı bana. Gini kıra okurtubes gibi. Gölcün buyular yaga. Yeni karakterin kurunan bir beyde Vinyetsi mavrın kıyamcılak kerken Bütün akiba kurttanları bilbek Koday beti kurduk gördürürge Tuğum ede Endiri kanire ülkin İsrail. Anton. Mançağırdın. Lan koyuyor. İkiz kursta sana zatenlikten kuruna üzerine getirdi. Gene kastan tiramdan Anam Kıyallar bütün açıyı Arpa Des limanan kim bolar bolla Lagi tuh kau ketika Ijo rogo setiap iki kispan Nah sejauh Rio Wanda Tanya manis Rio Sırtı keras buhatına, kerese beresine, kimle anak tanrı, orduk seküler, min cühnet sanır, cizcim ona bak. Evet. Doğu kadar da akıl. Cizcim ona. Min kanda da bolar bana. Bir kez olacağını, mağrı taptağıdır. Olsanam düğün, min anduyduga, müdüm düğün billerdim. Gözlerimin, gönüllerin kireni kadar varsa bana. Gömülür bütün kötülerin duydu. Keşten durur, cinsini sanat. Beyazın eski diğer baharsın. Batsın kaldırın. Hırmayı hır diyecekler. Bir gün, baraj tustaktı. Zamansı. Sarsın da Yavuz çarşıda samanla bağır bulu otuzda. Hadi Allah'ın lugar geride kaldırın. Kendini ditten bir gaz uyduyorum.
Здравствуйте. Среди вас есть Борисов Георгий? Да, есть. Вы Борисов Георгий? Да, я Борисов Георгий. Говорят, что вы хорошо учитесь на режиссерском факультете. Да, на 4 на 5. Мы из областного управления искусств. Хотим с лучшим студентом из Дальней Якутии побеседовать. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Хорошо. Я с общежития пальто возьму. Buavaya konuk berusaha Üskün ini istilah nasionalnya kini berhayat. Kami jinna beridawan, jinni puhi, bayi diseditan dasara, ordu kamu. Kimbolan belki barat, serayet terbobana. Bilal! Bilgini doyduğumuz Irak kuvarakı yönettiren gibi. Ondan bilgi tukuy. Beyme tukular beyre sıktım. Özgür'ün Bilgi İnstitut'un ürün boğazına Minatın değil. Doğu barı bu bilgi yıldan kararına acıldı. Bir tane duygun mu diyor? İnstitut'un yürekte. Minatın septi hemen. Özsusane. Magayla, armiyana bara gittiğinde. İki gençlikler çıkacak ki. Kilitten seneler bolun gibi. Özgür'de stüdiyana yeniden kudan da asla. Kimin şehitde bolun acı. Meğenden akbeden var. Kedergi kemerciler çoktan. Rukmanı rastlangen. SSRS, Nasionalnya Komiteden Soyuha.
институт салонатын сурдақтап. Өскөтін, труппа гайдың беліктерін гая тұппат болам. Труппаны хан кәмін, тойды дұбара дарын дейжен. Тугу барлақсıyım. Ben iyiyim. Salgın durum. Николай Евгеньевич, труппаның ғар институттан үйрер вопрос тереді. Неге олар бұстаныңларынан едінік болу соқтақ. Bir akara gülü gülgenlerde truppa kolektivin serin maykıdın gördürür bolbadak. Yine yüz taka adın güven beri. Beydin çoğun bağırdı bugün aynı. Bilgidin üttüğün ürere satanma. İdiki halkasların bilinmede. Ola da kendini instituttan yürür, sök bulu. Birisi sanıkta kurtamam mı? Yine yürekten her bokuru. İnstitut salonunda denildiğin kıtanaklık dururum. Oğlan, istersen Peter. Tönca dolu üstü döndürsün. Gömeğin mangaydı gülü. Nevski prospekt.
sarayga okurduk. Bile, onu kovadılar. Kara tövbe bizim kanını üzerdi. Oyu tövbe ettim onu senden. Edin baban saattan elden Hüseyin ismi. Deliden kan saattan üyünden koydum nasıl. Kanalas uluğun kurdu. Kırmızı böyle yasanını garın uyar olsak da hagar. Min saha garın turabın, sana bin sayat oynamın. Onu öttüler, kulları aldan atınan, uluğu bir tür oyutanır. Evinde sizler, evinde azma oytu, evini de biz teren telerler. Aniye duyduga, arası yanı tık bıdır ahtarı. No! Ege beyler, ediyen ilbis dillahlar. Durun, durun, toyun. Durun, durun, çubdarım. Allah! Usta kardak. Kardak size çok iyi. Bu arada duyduğunuzlar diğeri oldu. Bilgin, doydurdular. Otmasıyla, içine de baba. Bilgin, Olus, Jallah oğlu. Jallah kut, mandık bakan kurakı yönetmekte. Uğrat sanattan sana uğratları, gerekten gerek yarası billah, umduğubat nesneleri arayan, umurat soğuk, gerek, benim fikrim. Ol gün sebiyesken arot, gör surat, istem turbuda. Moho boynuzda, o doktor düz
Театральный институт. Жары втором ругар. Един. Немецкие фашистские халабарчыктар едет дұртуға орос койду сабат спиттериттен мен саха народын ола улуу себески народым чейин томунун көміскүү сериге бағыт түбінен барабы Нурчылық ханым, украинец естіге, украинец ханым, белорус ханым, казах ханым, саха. Ол күрдік әлбәқ народтар Советский Союз, бір самағытымшы, хан өсті оғыз қалды, көйен құтын, үрігейді. Kiniler bu kabarı. Leningrad Polat Bozkolonu'nun tuğugar. Barı göğüstüren uğrarga. Gelemediler.
Ладошка и говорит, ага. А полмаха спокойно. Сатыру. Харасор болан. Фашистар самолеттары бомбалана алыныр. Бегеді бітті. Сүйісті қолақтау жақтаулар. Онна олар bağlara. Doğakkallarından kömeli hazadırlara. Adamlara, onlar onlara. Dünyayı, bu kadar hayda hareket et. Sensin kim tırnak duru, belli beni de. Balağına insan atıver. Üstü, kuratı bir de etkilerdik dönüyor bir de. Sirinden sol savunlukta. Duyduğunu kıttası beş bastırdı. Yedenler kudanlar. Alçatkay ağlarlar.
Гоша, сургып көт. С приветом, Гоша Мареев. Здоров и бодр, весел, как всегда. Евгения Константиновна, помните наш этюд с Поповым? Помните, как я его подстрелил? Я здесь увидел. Исайка не так падал, совсем не так. Ой, какие мы были глупые, жизни не знали. Вы нам говорили, наблюдайте, наблюдайте всегда. Наблюдайте, как чувствует и живет человек. И я увидел, как падает мертвый. Алло. Гоша. Здравствуйте, ребята. Как вы? Здравствуйте, Евгений Константинович. Мы начинаем экзамен по актерскому мастерству. Начинает Гоша Часовской и Миша Бурдашов. Отрывок из произведения Гоголя «Ревизор». Осип! 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 Әме, adamlar köyde bükkündü. So. Sımpatalım. Dayıno, seni kira sattı. Ama ben, bunda, sen onun bir yakar, tokadan. Semayalama, sıpıkır. Osip, en bırakın Fatma. Allah'a bu fekka baranın miyaka hasta Soğuk. Bak bak bak. Baba! Agam! Fatma dayıno. Baran da ne? Kimi tuğu. Onda. Toyota nasıl gider? O neyse? Nereye kadar? Kesiyor mu? Öse. Git. Yükümün yerine. Öse. Git gemiden. Üstten git yerine.
Ceset. Toyno. Aray. Kindi mana ditakta? Kini bir katu kanatına. Değer var. Toyno. Apa ni? Düğün. Sen. Bak. Осип, Марика! Осип, Вара! Евгения Константиновна, мы продолжим. Ксения Гаврилова, монолог Катерины. Если бы тот, кто теперь занимает все мои мысли, был рожден простым крестьянином, пастухом, если бы он гнал стадо свое, На этом мы завершаем наш экзамен. Евгения Константиновна, Таня хочет сдать зачет. Анечка, ты очень слаба. В следующий раз скажешь. Отчего? Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают? Так как птицы. Вот когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела, словно. Таня! 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 Proszę. Ale Giliecha. Giliech надо до слух. Боже, великий студентка, самый эдердер. Учит Allah, hareketler, sürüden dolandan haklıstasın.
Борисова, Будищева, Гаврильева, Захарова, Ларионова. Выходим, выходим все. Настай! Настай! Николай Евгеньевич, спаси меня, не оставляй! Агабо, ты Потерпи, Миша. Будет еще машина. Будет. Благодарна, Евгеньевич. Saya tujuan. Yerine barıta olardı. Barıta umumi sıra oldu. Olardan bir soğuduk. Nastya Lorion'a vere. Taktallar fiyatırık. Ülelerde. Ginere bakasana yaka. Жылқы тойының нағыз интегратор болды. İsay! İsay! Otak da oldu kahraman gibi duy. Nerede kadar haksızları? Tane baksana söyleyeyim. Gör sana tebebbüt tabağına. Tuğlavın da bu. Antam tane. Tane neydi? Kini bingi takıyor onu.